Siraragsak na nangipakaammo ni Provincial Chief Guadencio Diaz Jr. iti TMG, Bueno Traffic Management Group iti probinsya tayo nga Ilocosur, nga nakasagana dan dito'y umay nga summer vacation, na kunana pa nga naka-duty da iti 24/7, pakairamanan pa'y dagiti PNP station, kada ili, manipod tagodin, ingganat sinait. Madama kami nga prepare tatan, nakikoordinate kami ti jay local police stations tayo, tapos jay force multiplier mi, jay G-Force. So no this coming sumbak, agkaroon kami to ti Motorist Assistance Center dito'y office ti maysa ti main pinaka main mi, tapos jay Banawang siguro ken dito'y bandang dito'y bandang Sinaitan siguro jay may samat with the help of the local kuamatan na jay local stations tayo di kay local police. Kasapulan nga check-upen iti lugan, sakbay nga agbiyahe, tapno maliklikan iti anyaman nga madi apasamak, day tapay tinasao tinadakamat ko opisyal. When actually, siyak to led the jay robbing me from Sinait to Tagudin, 24/7 to siguro day ko kami matijay. No, umaydan tatayan tayo, dito'y kami lang mat nga mang kwakinya, damang assist. Jay garo jay magak nga gikabil kami ti assistant center mi. With jay kwamat da yan, jay tow truck. Makikoordinate kami mitan jay tow truck ta in case nga dati madadaulan, sa to mekaniko, nga mang assist kinyada, in case nga madadaulan da dita kalsada. Kalaksidan na iti daytoy. Agdamalat nga patpatong palda iti no plate no travel. Ken dagiti luglugan nga saan nga nakarehistro, kang ronaan na iti motorsiklo. Kwak magayam tatan ta agkaroon kami tumaisyoan kami iti TOP or temporary operators permit. So dagi ikakwak tatan dagi jay hangagi kabkabil iti plaka na kas kada dagi side mirror na tigi awan ti lisensya na awan ti handa awitan dagi jay documents ti motor da dagi luglugan is i-check mi tatta ikakwak tatan tano from posak dito idi kat for warning ti kaskastak. So tatta da jay panikit mi tikitan min to sodan siguro di samat nga may baga nga hanmi nga na-advisean sodan. Daytoy met tibalaag ni Provincial Chief Diaz kada tayo. Santo tips ko moton from jay motorist assistance tayo, lalo daga jay biyahero tayo, always i-check da kung madagay luglugan da, especially jay acronym nga blowag nga kunada, jay battery, light, oil, water, brakes, air, tapos jay gas da. Tapos ti may sapay jay pag-i-park da dagay luglugan da dagay motorista tayo to. Sapay kung mata-i-park da ti well lighted nga lugar. Tapno to kuada prevent tayo carnapping nga kunada. Ta syempre isunto day tatiko Samantalan iti dagitoy bad elements nga dagita. Tapos no adayo mat di biyahe da. Masapol tayo mat ti duwa nga driver pag sinukat tapno nga to prevent accident. Tapos di agawit daw mo di early warning device da. Santo ti may sapay jay handang agwan maneho lalo no nakainom da. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.